Srpsko društvo, pa recimo prva stvar jeste da ide ka svom starenju. Demografski gledano, danas je prosek godina negde oko 43 u Srbiji i srpsko društvo strahovito stari, demografski pada, mi čak ne znamo koliko ljudi zaista gubimo godišnje i tako dalje. Druga stvar, kad se pita gde ide, pa ide u Beograd i u Novi Sad. Danas 60% bruto nacionalnog proizvoda se proizvodi u 100 km, dakle između Novog Sada i Beograda, dakle Pazova, Inđije i tako dalje, što znači da čitava ostala Srbija proizvodi svega 40% GDP-a. Treće, ide ka gojenju, recimo. To je jedan od tih novih problema koji nisu postojali do pre 20-30 godina. Dramatično se pogoršava ishrana i strahoviti porast gojaznosti, o tome se ne priča mnogo. Mi već idemo ka tom evropskom proseku. Četvrto, ide ka zatupljivanju. Dakle, vidi se, uočljivo je sistematsko opadanje kvaliteta i tu mislim da osnovno i srednje obrazovanje još uvijek nisu toliko dramatično ugrožene kao recimo visoko obrazovanje. Pitanje da će Srbija za 10 godina na ovaj način proizvoditi bilo kakvu elitu. Svaka generacija koja dođe nova na fakultet, sve je gore i gora, sve manje stvari zna. Vi uzmite prošlu godinu koju mi kažemo da imamo, mi smo lideri u regionu po rastu. Mi nismo, zato što je rasla od nas više i ekonomija rasla i u Crnoj Gori, i u Bosni i Hercegovini, i u Makedoniji, i u Bugarskoj, i u Hrvatskoj, i tako dalje. Ne možemo se hvaliti na čim što nismo. Na temu stranih investicija koje dolaze. Pa vidite šta dolaze. Čarapare, tekstilci, dolaze ove velike farbe, Jura, to mora da poznajete, da niste daltonisti i tako dalje. I to je, dobije 10.000, ima 3 godine plaćanja radnika na tim mjestima i jednog dana se pokupi, dobija hale, dobija sve, nema nikakve opreme, prema tome to nije nikakva investicija, nekakva velika. Jeste investicija, ovo što se sad radi u željezari i tako dalje, ali ovo što je neka masa tih nije ništa. Mora se povećati, mora se stimulisati da se vrši da i domaći investitori mogu da budu ravnopravni u investiranju, da se poveća udeo industrije, samo preko industrije može rasti GDP. Ovo je jedno survavanje u provaliju, jednu duboku provaliju gde se dugo pada, a pad je bolan. To je taj autoritarni, dubinski autoritarni sistem koji onda stvara i autoritarne podanike. I sad smo pominjali naciju. Nacija podrazumeva građanina, slobodno. A ako imate podanike, to nije nacija, nego je to jedna bezoblična masa koju vođa gazi.